no mema obibia akwaba ede ebatuma GH so mosomfo ekia sikapa nanenso minimo edi ehia yi Ghana wahala dwumedie na ebre asose yede ebesom na enam eye counselor bi ni dwumedie wodi no mamu a ense emfata no ama eye general manager ede ma GH1 atake a bold decision aye na adwen say die pan no twa no eno ane mache no woman no ensi ni TV station na radio station so ebiem na abusuafo moma yembonra ensem no emu general manager ede ma GH1 television na aba anamwa revealing ne ban for councillor George Cyril Lutrod na ninsem enyina say was same enya de say under the watch obema kwan ama councillor we edi dwuma ebiemu the TV station so oma wo bia ento ensa emfa mfre no ma ne memekeka ensemhunu memekeka bufusem memekeka ensem a chese ebema wo bi ewura agwa na so ebekai wo bi because ensem a woka no wo hunyansa bia ewo mu na ensem a wodi etu edwa no enie o say there is a reason I have banned any producer from featuring him on any show on at GH1 TV. This crass and baloney will not happen under my watch. It has gone for so long. Shame on radio and TV station who continue to feature Councillor Lutrod for his ratting. We ene yenen semwa wode atu edwan. Na obi bebuza say den na councillor ayesa want say ye dia ene abusuan for me ba aba be kire mu emu. Councillor kokotena Adom TV. Ache say discussion na ekoso say the too much BBC na yesi enkonya ye pe asofo ana say ekuku damfo mo mbebe che wo ma adwen no wo mo eto ensade for councillor ene ye nua brantie kama bi ana cheso no so eka ne ho na wo mo etwetwe enkomo e dia fa rape issue ema ne mema ye rape wo mo nkwada ne empanifo mre wa ye rape wo mo wo mo ayakayaka de ewo ehum na councillor yi kokotena say na ye busa ensem na wo baba bekire ensem wa maganafo ye ba ne memememeti bia de wo keka nyina ene se ai wo mo ye repu wo mo akwada ye repu no pani ye repu no abrewa ye repu no all those said that moment na mu de onye okay with the act. But the moment Sabio abusuafo momfa enche memanimu am be ma no edi ni tedwa be wura na himfie no ehona no odo se won peba enya kokko wura mu dia enye ho enjoyment enye yi kidi nyum enjoyment yi krampo do sa to be wo stage ne so sa de kan wo so wo mo enjoy ankasa thing you did to me. It's on unconcerned sexual intercourse. Thank you. So what is it? No, it's unconcerned sexual intercourse. So the request was unconcerned. I didn't allow you to do it. No. You see this. No. Let me explain to you how rape is done. I didn't even finish anyway. Anytime the act begins, you are not ready for it. But during the act, you consent because... No way. No, I'm telling you. I deal with rapists. You are dealing with them. But so I'm telling you. If you tell us... Every rape victim enjoys. Councillor. Odo say, one pet. Enya de se ne bo edu so ba ye be ma no ne be ma ekoko wura na himfie ho ba no le be mu dia ene no ano no na ne chese ne ni age ne ho asepe no otimi da ho form e ma bi wo ho no krapo na ne kunu da ho anro baba ye repu no na wo se je ho eka ho no eno nda oka na de ntia no wo kasa nyina eye se was one man na say one more ye rape one go through that issue and as one more victim of rape issues no one ebi etwetwe enkomo na no na chese enkomo twetwe mu ne nsam a wo mo ekani mu ntino ama na sisa gina ye na asem ama ne hu ne se ma ye rape woman na say obi a wo ye rape victim bia no wo enjoy wo sa dwumadie no ehum na ebiem no wo sa de to aso say wo bi wo hokrampo na ye rape no enso so obekwa akwa ware wo ware ewiam wo ne ne kunu akodi enhyiemu wo mpam no
the moment I woni ni kunu have a romance ne ho nkro ne ba na adwen kokokosi that rape incident nso no e na odinya ahokeka anasa wotimi de enjoy ni kunu enti no okay enti omo rape wo mo ne de eno anu no wo mo enjoy na no na ema amake abebrese onu ni bufuye counselor ensem no ehu eyie papa na just wo ba bonten ebebe twitwa de bo no na ewo twa na ohoro no efiri ne soro ekokosi ne fomo ye dwaya anka wafi ene papa na waka ye say he counselor and some na work no enye ne kwan so a eno no na ade a ehu hia krampo na wa ma ade na ye kete wa ma ade na ye se ense emfata bi ade na ye se emfa so bia eni so e ma counselor enye sa na sa eyi no krampo de enye ne kwan so ano no e ba ne san akwada wadi mfie ensia wadi mfie enkono anansa mfie nso mfie duenu baako mfie eye aduoson ye be repino wo be kase ya ne that moment no wo enjoy then wo be enjoy e dey film akwada wadi buso miensa se be ma kokofa na e dey enjoyment pan na sa akwada no wo be nya film na se be ma na wo no ya oba harassing on na da no krampo no e dey enjoyment e na akwada no wo be nya e dey film e ye wo how pan ada ne da wo court issues petitions bebre e koso wo ho no e fa rape issues so wo no ama krampo no e ye amaka bebre no osusu se even medical reporter yema wo police station ko report wo rape issue no yema wo ko hospital say wo nko gie no krampo no ehu sika krampo no ye eni kwan krampo say ye gie na eno na wo de nsem ko awie no wo ka say ehu behia say media houses no wo ebe bane counselor Lutros every wo afidie kase so say de be ya won timi memekeka sa ensem hunu no enti sa nkita hude we na ekọ so a ama ene dai na aba anamwa general manager of GH1 TV waba abonten aba bebo abusuafo ne nadwumayefo ni producers ni obi biara kokko se wampene so ne empene so china abra wono ne te honom as a general manager woti na konya kase so a wo hwe pan no want na say enhwe say counselor Lutros ebetu ne nan SGH1 TV so on any program enfo ho ne say there interest in the sifa a wo betimi a kire na adwen edafo ho wo ma producer bia ento ensa emfa emfre no ne ene wo behunu say wo bu ne mra so anase wendi na asem eso ene na chese why wadwe say wo pese wo pam wo ankasa wo hu na wode ensem we etu edwa na se na ba na mo ema ne nsem we bebeto odwa wo magana fo hu se wa ban ne counselor George Cyril Lutros every GH1 bebre na ebose popopopo say abaya no wa ya ade de wo kan de ne kwan so a eno no aden a counselor wo kasa dodo counselor ne ho sa se de wono an enso so nkrofo bebre wo mamu a omoye counselors enso so wono nko a de esu ne ban a wodan ne de as a counselor no emfa kwan mu ne ya wodan ne de as a counselor no entwa yie enti se na ba na mo atake that bold decision pan dia enye na no na ebinum enso ese sa wona wompa eno de ye den ya wo bi pe yes obi akono de ni dompons no de wo pe no enya de a wo bi epe ena de wompa na enya de eno susu na wo bi ye den epe enti se counselor na wompa na ye de ankrofo bi wo hono ma wo mo epe no enti wa make good decision na ye wo nko a wo effect anasa wona ebe ha wo nkrofo enso so ebeje na abusua adwentwemienu miensa bi epiemu e wa ha no mo ma menkenkan na ye mfa dwumedie no ensi gifty edia wode eba or say that was a good decision and aba anamwa gracias ono so ne de eno no say decision na aba anamwa wateki no papa omanamo wo bona baso say oba basia watimi asigina yesei ebu wo ho no wabeka say ene me kwakwa ye bia say ni no mbeka na say na so watimi ateki that decision na pa into woman no amo yenia George edia wode eba was a counselor say wajiwani so that is what you want and that is what you have gotten next time you will know your choice of words or no so edia eno no when say counselor say the wash no eno ena nensa aka no ebedrum rebi TV stations radio stations na ebeye de ebeba no na afi wo be kire be bi obekwakwakotena akwakodi ni nsem hu akwakeka na bofusem no ede atwe yenia Georgina enso edia wode eba ena was saying Nana, you taking that decision is good, but know that it's not
But know that you are not the only media house in this country, Ghana. Oh. Many people are interested in him and they will always call him for interview. So if you think you don't need him, someone also need him. One also ne dear and no say yeah abaya no so one empa will be a person dem di kan no say enyo no nkwa media house e wo o my Ghana yi emu enti so wo to atwene a wo bi nso so ebefa e wo abonten esom abusuafo yeah ade a nana aba anamoa waye no eye ne kwan so a eno no we ebeboa ama eye councilor na adwena ba fie ama na dwen ensam a wo ba bonten ebebeka ho ana se we no still na emfa eyi bia emfa adesuade bia ema no de wo be ya na wo be ye na ebiem ede wo haw bi ebetimi abre eye GH1 eye wo mo afidie kase no ana se de wadwen ekyerewo esi efebia no fabra na ye bekenkan ede amam eye too much so won subscribe ya ye follow yen e wo ye Instagram page @toomagh_. Ubetimi a subscribe to your channel no so na wa share dia ma abusuafo ene adofo no midin ene ekuya sikapa dasene ye besane share makramo. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.